waimba bobo twagera waimba bobo twagera turange waimba bobo twagera oyo atagwa mu matibe oyo atagwa mu matibe Gamba oyo atagwa mu matibe atubagambirire batulange bangi manza ino batitobelemba silver gista balaba silver gista balabola imutwamarani wabo bamba kuti ijigolo imutwamarani wabo bamba kuti ijigolo nobagwesu ibutonga mbubo tumaningi atuindiriye ikubusumpula ndayeya umwagano twankide kumaguwa oku abamami bandena ndene tukagusike kokyano buleya twakasala kuti atusole tubone uti chikuhekwaya muguwa ahwile muchishopo chakwabo bakaya abamalosi balamba muswile imuguwa akayindirira buyo balamba baloba mbi mulishani wayindirira buyo inobalaba mutongakalo galamba moni alo muguwa ikuhwira morning ikutonga kabuya kubele nobakweso bali bamba atulwilile Gista Mewondile silver gista mutwa wema wangu wamba mapenzi andi bahina mawe ndapenga ndi mumba bama mapenzi andi bahina pondikala wonse kamulanga mbondiboneka mawe ndalira ndi mumba bama bayali bangu bagali bundisinike yakuchiko yakuchikolo ndakali bubona mbuli kuti balandena mawe ndapenga ndaliumbukira anti kamulanga kumaulu ndenda beya isani yonse ilizazaobito mawe ndalira ndaliumbukira mizinga bonse benzuma bagali kundiunga sono kunyina uchilibo mawe ndapenga ndemubabama ulomba kuyakulindinywe nobenzuma nomazuba bumi mbutwapona buyanda muntu uyide kuchikota yide unyina chako mawe ndalira ndemubabama tumugambirire manza imutwalagani wa konsati ya mwaka 2021 notulinjira bamonga mazira tulawamba ntomwe atuwamba ntomwe mutwalagani twende zyaluminwa ma tabwache wide zyaluminwa nobakwesu notuliwano atuyibe kuti ba Prime Television pobali ba ZNPC pobali alimwi abamwe basimuveza twambo pobali awa abobo utabagatika babo
ibatiweze getwambuka kuti ngwakakorwa kwinda tulakachabuko okuno nobakweso wakumana bamonga mazira alemba balabola ba best mwinga imagita wakuzwa ba best mwinga ba junior ngalizia amube ahwahwi kwa kuti twali bamba atwende wamugweso Evo ndimemonga mazira inkosati 2021 jadakurumba mwamireza ububotu alimwa himwintu ibotu akatuchitira kuzwa mu mwaka wa 2019 nitwagara mapenza anzara amwe mapenza ari mburi kusansairwa kuhintu itwataka yutino chinzisho tujitwa abobo mwami wakatugwabirira kakaka kusununda bora ndianda kumurumba 2019 wakarenzara kusike vapira tuchichevuka kwahumbuka korona kurusaga 2019 wakarenzara kusike vapira tuchichevuka kwahumbuka korona kurusaga kamuranga mwami wakabereka twakaonwa choveni kuntenda yachivukira mbuta awa imwami ndira murumba ngunachoonda mirimo kamuranga mwami wakabereka twakaonwa choveni kuntenda yachivukira mbuta awa imwami ndira murumba ngunachoonda mirimo novatsori vamasindira muromba mukamantanyechisi amakariro mumurege imwe amatu embere nkambo imwami urangu tsongunachoonda mirimo novatsori vamasindira muromba mukamantanyemasi amakariro mumurege imwe amatu embere kambo imwami ndira murumba ngunachoonda mirimo kamuranga mwami wakabereka twakaonwa choveni kuntenda yachivukira mbuta awa imwami ndira murumba ngunachoonda mirimo kamuranga mwami wakabereka twakaonwa choveni kuntenda yachivukira mbuta awa imwami ndira murumba ngunachoonda mirimo chivakambakale ino ivote haruminwa kale hiranza natuvambe himu wavonyina kuvantu onse mapenzi turarwa na mungu tuyareza chivakambakale ino ivote haruminwa kale hiranza natuvambe himu wavonyina kuvantu onse mapenzi turarwa na mungu tuyareza kamuranga mwami wakabereka twakaonwa choveni kuntenda yachivukira mbuta awa imwami ndira murumba ngunachoonda mirimo kamuranga mwami wakabereka twakaonwa choveni kuntenda yachivukira mbuta awa imwami ndira murumba ngunachoonda mirimo ino inga ndamba kuti kutanya mubhaibheri vaya vakaponehegwa vakavora vamwe kurumba vakarumba kuburwa zimwami mbwaakavapone asi okwa kuti chino chindi kuenda nyama penzi amakati ayo manje kuti twakaswanganya kuzwa mu 2019 kusikira chino chindi chipotu ikuti twamurumba mwamireza manza twarumba maningi aba balo bali bamonga mazira alemba chino chindi tunaita ba best mwinga imagita ba best mwinga no basiga no bakwesonda ndakumayebya nakumayeha alimwi ikutete no kubusela kutwasiga imagani atu zanyu tatuzumi hipe imagani ahigola tatuzumi hipe alimwi amagani abulwana tazumi higwepe atubotelwe mubotero wandene nobuleya atuhibe kuti abalo ba Prime Television kobali ba ZNPC kobali ba Zanis kobali twarumba maningi ikuba andi nwenyonse mo imutwa magani wa konsati unomwaga atwamba tamwe ziyarumina mwamba maganenzara ino kwa ibasa chinja chupa penawa ziyarumina ingaenda base ziyarumina twarumba maningi atuswirile Mbegule muguwa yali siudoana Bagalela Mbegule muguwa yali siudoana Bagalela 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 mulimo Bagalela mulimo Bagalela mulimo
Best Mwinga Charles wamba bote ino imi ndaidulula humbo otagogamba mulabona olomulye mutija kulya suntamugo okuta ngoti mutagambi olomulye mutamugo okuta atubagambire yes exactly mbubao kwa wigango zao Tomeka patiko utiba bola ino ba Junior Ngaliha amagita mutwa rwimbo mulozi unina luse Angela Ngando amuli bambire sekeseke band pass mayambu komana band amashoti ngwa amasi nundwe boys bina lili Michael Chibesa munangandu culture Fred Mwinga mulenga jikwaga Kathleen Malambo ewo musa tata tutambule aba district education board secretary bajirigitira Monze ba Debs wa Monze matamu wa nkosa datu mbone pombe de ba DC wa Monze wali wali tolo batu wakambire manza ba DC oyo munungo tuli mu buno mbai kutiwa wali mujirigitirimbe muhambane ko balanganya banda promotion yawe yakuti mwali ndipete orobo monitor wo mu staff room ingajaba kapota hata akaendiwa under promotion ndikaendelea bamayi mu staff room kumulembere ba Debs kwabona ndunyo ngajatuba obira akakabasa ba twebamba ali mawe Tusangane Mungu aitumana penzi eli mulozi wa injili na woyu na bamana Tusangane Mungu aitumana penzi eli mulozi wa injili na woyu na bamana Oh
wa moya kuliswa kulutika mkitewo Olumulozi unyilaruse Olumulozi unyilaruse Bona bana kulela sinte omaninia Bona bana kulela sinte omaninia Olumulozi unyilaruse Olumulozi unyilaruse Bona bana kulela sinte omaninia Bona bana kulela sinte omaninia Najare ndike mbama Najare ndike mshuaye Baba bana ndike mshuaye Wandijarira mbama Jarira bayaya hongo Jarira bayaya hongo Olumulozi unyilaruse Olumulozi unyilaruse Bona bana bakulela sinte omaninia Bona bana bakulela sinte omaninia Olumulozi unyilaruse Olumulozi unyilaruse Bona bana bakulela sinte omaninia Bona bana bakulela sinte omaninia Jarira bayaya Baba bana bangushuane Najare ndike mbama Jarira bayaya Jarira bayaya Olumulozi unyilaruse Olumulozi unyilaruse Bona bana kulela sinte omaninia Bona bana kulela sinte omaninia Olumulozi unyilaruse Olumulozi unyilaruse Bona bana kulela sinte omaninia Bona bana kulela sinte omaninia Manza Tolumba twakatandabala kubuti bali ba Junior Ngaliha banjera ngandu mantimbwa hena ko bali ba Angela ngandu mantimbwa hena ko bali buli banjera ngandu Bona batu sekeseke band jikambe muri bambire Pasi Mayambu Komana Band amashoti ngwama Sinundwe Boys binalili Michael Chibesa Munangandu Culture Fred Mwinga Tulazimana kumba wase batu kwa koza dia mwaga onoho ba Sitiko Koti as basambala mbuto ko bali kunzo kuba Sitiko twalumagulu kwaho ndubatu bakukosa adi oro yego be wabona tusamide basitiko mbiba gatu patolomba party ba Family Safari Jundu Cultural Fund National Arts Council Transmara Urumbaba Farm Safe Agro Services ba Food Royal Monze urugwa no matu ba Richard Nage ba Mizinga Jipapuga ba Honorable Jack Mwimbo Guzabo ba Zambia National Farmers Union Gumonze AutoZone Gumonze Mobile Champ Monze Agro Champ Monze ba PJ Mono ba National Arts Council ba Dr. Mwemba Gurusaga la hivi tunazimana kulumba ma stage obona ma stage ambabe temudala aya ma stage manyoana ndabona ali mu mapepa nokwema kete ngone kasati manyoana nochi alumbira ma stage acha kuti haya iure hinge atutimbano yawa nokaiwamba mutobo tatu ndika tuyirumba kuti njihi mbona muri hiwo kamoro malo yo dyanenga halevuga akabambwa muthu twazimana kulumba ma stage utalika utalingawa iyamo bwini twalumba abo ko tatulumba apo twihwa tatu akonkiri tulalumbuka mutu anenga omulumbukawa mo ino twali goromugede tatu yes twalaho awata yes ama speaker twazimana kwalumba kambo ingazi makutanda twalumba no ma speaker kuko twashiri yakuma tukwaya
nokuli babo bonse batweberera kuli bonse ko mubende koti Prime TV DSTV channel 273 kota top star 103 message ngomo bonaya ama speakers aya katwakana na kabotu na wana tuwoyo ngoma ndo ngatwabora twamubikira kabotu kabotu gaita tusala pes amurodi kabotu kapati pale babira amutalege bawo babira amutalege abali kuli kabaga ibagari binga tebagari kuma byo baya kulingana bukati koche kije cheti tawalo Tolumbaga pati mama tolumba koti bara mota ALC 4557 ALC 4557 amuzuya moda pomupanga mutole ukapaki ya bara mota ALC 4557 amutole ukapaki mota koeze upangwa pero no baba no mukede uside waitebo uside. You are good people, you know. We are still requesting for more support, especially financial support for the concert. Grant Thornton, you are good people. Wow. Baba aliachuno Grant Thornton. Thank you very much. Tolumbaga Pati Tolumbaga. Thanks so much. Tolumbaga Pati kuri kwa numatu concert. Tolumbaga Pati ba college drove bajomwe tenda nyo twalumba. Tujitambula abazaru kwa concert. Tatale gape amuge ustandi alejo musieru kwa wamana twamulumba mlimbo tuyabu yaka. Concert hii njia numbona mwili sanduswe. Tata ino ndalili bide ndati ambe muchitonga Grant Thornton. Pati ambe muti. Ndaita ambe kuti Grant Thornton. What uyita muchitonga.
Nkokuti ibabola ino tuseke band chikambe kambe vasikube tabadyatani ndolumutwarwimbo vakwasi mayambu amulibambile bakoma na band amashoti kwa Masununde Boys vinalili Michael Chibesa mulangano kawo cha Fred Minga no grand toto nikusamba bayita nibabola nibasika kuseni kai one of the people samuna kusika no sika moto wala tukulanga wali walya katino mbani basika bala moto utondo karibu yatu balanga okalabuli kati balanga okalatalani ani babola tuno haye bona bakalaba mujibule tata ndaliyo werevu ajatawa itana ino jinati twakuta sote bali summer time aliye ngoma Walumba twagatanda balamboji botobo koti ino babola ino ba Pius Mayambu kuyabira Jilongwe Jamulaga ameno bakomana band amashoti kwa Masununde Boys abaza bakomene okay iba udezala manza tubenzala okay iba kutide manza bakutide Nokouti twanamupayira utababoza olugeza tumupayire nawe ya ino mumupayiro omulito beni natamubwa balugeza nababona batagana nabo bapayire
ino gali bali babira bayabira bauti balabolo bali bauti bali babire balo utaipi mara na tegeko ino atu baile atu hunye mumeo kama hapo ni robe hapo hunye utaipi ino hunye wewe unaona pale unaona unidei ama wewe usui ni rawe zamu hili ni rawe lezo usalala bagulu babu bambo tupasumu agaga kuri bonde ba udenzala koroba wapope mwana wakukuta kwamba wakukuta batamatika bilinde huyo biro umana bande mujengana luka haya amen amen ndashoma nondu weni mulombwana nebo nguno mawi mainza mulongwana mulamu manza kuwimpa manza mbonyo na bewo butawa wanyita munyama obambira abina malambo mutarai atubalu yando bamama ino atubalu yando kambolu yando ndoruhuna ino atubalu yando mugamalambo atubalu yando bamama gatubalu yando mugamonga gatubalu yando kambolu yando ndoluhuna ino unyina yimbiji huna wuzerelu yando nobulea gawina luyando bamama unyina guzumpuga gawunyina luyando gunyina guhunwa ngobali banga nabalu bono uzangira abantu ulabatantamuga abantu uyoma lubono ubika luyando ulubono nobasanga waluba muntu nyina waguyanda lubono jagawusi yansoni bamama mujindi jagusansaigwa jagawusi yansoni bonse bawubitwa gagulundana bayi bawutiru yandondoru wutura ino tonze twagulundana kambo bayanda gutuga bagusi ya imbono mumanda baunka gulundana uti bagagutuge gawuli no balaru bono batulira abantu nyina ino balaba twangira ino tabayandi kuyansana abantu gatubalu yandogumbwa muntu bwabetobo kambolu yandondolu wutura no basankwa ozangila luyando uyanda kubulabe inyogo munyiga tonya uya kulumwa gatubalu yandoba nabo kwesu kambolu yandondolu wutura ino bamama gatubalu yando nkobali banga gonse kuzonda muntu uzonda nka uzonda peno basankwa waluba kuti muntu nguya gumuna amuzonda ulamba chitamane kaguye kuna maumbwe tatuwo yagwamba uyanya boyeya kuti muntu nyewo ngusongola nansi ngusongola ino amulanga bagaindi bali kuwana bali kukala kwamba ulatwambo baba na mapenzi munyiga aguyanya inkondo mboile kwa munyigo bamwita bagomba muntu nyina ino bamwita bagomba muntu nyina ino nawuli buzu bambwanyizwa kuya kubola banto ikupandurula lubono olo lubono ndwali kutwangira muntu nyina ino kuya kubola bantu nyina kupandurulo lutani kutuyungira ubono bamama ino lutani kutuyungira ubono batata ino irubono ndwanyiga uyandiga luyando kumuntu muti watamini na urubono tata wasimini na uyanda wakunjomba ino wabayanda abantu kusanguna kutekwa lubono mugagubere nguno mamulongwa na uyimanza mulongwa na mulawo manza kuimpa manza mbonyo ndiwe ni chilombwana amasotingwa batulo boy dineli Michael Tilesa munangandu culture Fred Minga mulenga jitwala Catherine Mambo
mubatubera wimbo Petra kumana mutambula irugwanyo irwangosa n'abasinza kwegede bobo amunge utandia rede juni utegwa mutuperwa ururanga amacupa ngatorumba kambo mulonga uzura ibunkumu bari ngo turumba bari turaindire hagurumba omugwesu ba Sidco Company ba Richard Nage Gumagoye ba Professor Munandulo Jundu Cultural Fund Family Safari Monte Nempa Familia Rengeleza Farm Jundu Cooperative Alafutu Royal Monte Baba Angola Ewe George Manganda, Roots Africa Music, Olivia Zero, Imamo. Batulangane General Gilas, Eugene Haruja Maliwe, Mizinga, Papuga, Chief Monze, Batista Moya Uleza, Monze District Women Association, Vatop Jamwe Mbabulusaga, National Arts Council, PJ Mono, Agrojab Monze, Mobile Shop Monze, AutoZone Monze, Zambia National Farmers Union Monze, Background, Social, Storage, Robo, Alimi, Abazion, Mete, and Robo, Batiko, Antaye. Ulimugowanzi 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 Yeah. Ulimugowanzi 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 ule twaluvaga pati twalumba twagatanda bala manza twalumba kokuti abo bali bakomana bandi bamashodingwama hena mwasiga basano baimbi bonse nomuli bambira amunge hunzo ugusama mutali kunkigula mupe kamboko mutunga jinajiinde tajiko kujwa no reverse gear tuendera Panasonic speed majudges tulikabo tuna majudges na tulikomene hena hii kubanka banda twenda lyanda babona bamuzembo gai banywa menda tabo kalama ningali kokuti basinundwe boys amuli bambire binaliri ba Michael Chibesa munangando Culture Fred Mwinga mulenga jipwaga ba Catherine Malambo no bandi yesu so turaimba 1545 hours bandi yesu ibandi yesu no bagwesu mubwini irasiga wa 1545 hours kwa azika yinde shibandi yali bameuta tuzundane ngabo tutolomba pati bazanis ZNBC Prime Television kubola ubana masiba ngabo matwalo bazongoza dia mwaka uno anganda ebai mwa twambo bonse imaga nanse babasa atulirangerange namula wa ujibadela kambo utizenga abantu mbanji baji kuni mission hospital nkobali kwa kutent ubana masiba ngamba kuti twalirangalangama gutegwa twabana masiba ngamba kuti twalanganyingwa magani anseba amashoti ngwama Mebo nendianda kuimba wano ndendime amashodi ngwama mutwe wa rwimbo wamba uti gatuhunana nobuleya
ndagayita ndagalima bulimo ndimane mebonda hanga yakazwa misonje tomanene bayindi nje twita kuti buntobo ndagayita ndagalima bulimo ndimane mebonda hanga yakazwa misonje tomanene bayindi nje twita kuti buntobo ndapatira maningi ndabula mbundaberega ndapatira maningi ndabula manyawa ndiralomba n'obuleya utahwi busonje bwangu ndiralomba n'obuleya utahwi busonje bwangu kamuligo n'obuleya uhe busonje bwangu kamuligo n'obuleya uhe busonje bwangu bebantande taisali bwina ndiralomba n'obuleya mundi wosole mujira ndesogwe bebantande taisali bwina ndiralomba n'obuleya mundi wosole mujira ndesogwe mujitonga jagayindi ndazwa muri yankogo mujitonga jagayindi ndazwa muri yankogo gamuligo n'obuleya ahwe magobero gamuligo n'obuleya buhwe butonga gamuligo n'obuleya mayige nkolola gamuligo n'obuleya ahwe magobero antu omwe n'obuleya tugwabirire butonga antu omwe n'obuleya tugwabirire butonga batuhunana n'obuleya ulaho busonje bwangu batuhunana n'obuleya ulaho busonje bwangu mujitonga jagayindi ndazwa muri yankogo mujitonga jagayindi ndazwa muri yankogo kusindinganya wamba tubugwabirire butonga kusindinganya wamba tubugwabirire butonga itamani nkolola tubugwabirire butonga utagondoli tagogwibula utagondoli tagogwibula utagondoli tagogwibu nijali bobu nijali jibotu nijali bobu nijali bobu nijali jibotu nijali bobu nijali jibotu nijali bobu nijali jibotu twalumba atubagambire nk'obutubabola nomba Sinundwe Boys mugalindula tuyabwenda bina lili amuli bambire igutwa Michael Chibesa munangandu Culture Fred Mwinga mulenga jipwaga Catherine Malambo bakasika Superstars bani bambibolaza kunza babo Charles Turijesi alimwi ba Catherine Malambo ba Mathias Jimuga higapota ba galitume band Gift Mwemba Rashid Gangamenda Balasesa Cultural Band Inoki Mbongwe bana hampongo Bruno Habwele Gatuya Band Hanamira Culture Jijanwa Band Busi Kutiaira Jobe Women Steven Ganyanga Tuboge Band Junior Davison Mathias Mwinga Anyebo Amboni Masimamboti Mwadibambira Pelejini Bulimboji Abuya Jirasikagale Jewamba uti Tubajuguzwago Pesiri Aba Bishop Arimwi Aguzwago Udimami Wabulongo Arimwi Agudibendele Ajinkoswe Ijako kuno Igumusanza Tuamambira Bulimboji Abuya Iwende Bwankoza dia mwaka wa 2021 moto amba uti haluminwa yoyonzana ne tuyambe mutena kainga gulimbo yamba uti ngatu yabo yanga toyima mutena toyima musap toyima mbaz bulimbo yanda kwamba theme musango walanga wayu mankasa I think tubaitami watu sole band oya musango oya obanga otanda buyokuyana wina jimbi pe ayina amba ndo bawanza la batambe tatambe galo likuti gaiti twamwitalo kutwamba kuti abayabanda kuyana so tuyambe mutena nebo ndotisa ngone wamba alumino meda wira hanzana ino tuberecha tena yakunywa apostolo nairi yakunywa apostolo gaimba batena maningi okay aluminwa
ndachita kuimba chigale alile mawaya tuwabwana bumi bulajupa bumi bwansano bunyina musongo bunyina mugola tuwabwana mala tuwabwana bumi bulajupa bumi bwansano bunyina musongo bunyina mugola Munyira karuri mutangani no bunyamuna kadunyamuyanga basayima tabuyiwa ubola ngo buyeta Imapeza munyira karuri mutangani no bunyamuna kadunyamuyanga basayima tabuyiwa ibola ngo buyeta Beroni jasi yangu mabe Yansanye Undi mulaga tayate kuiba utia uunde Ola mutula mutendera ni jasi yangu mapenzi muyansanye Undi mulaga tayate kuiba utia uunde Ni baba kula bonda baba bali bali ulana uti wasiga yisungwe banyanga mwa ubala lumana lumama Ni baba kula bonda baba bali bali ulana uti wasiga yisungwe banyanga mwa ubala lumana lumama Ikuti yabona bayumba irarungana bayangani Akindwa bantu ngombe hola iri mutobe bujera Ikuti yabona bayumba irarungana bayangani Mapenza munyika kukwelera Yaliwaya liliwaya Tuundane bora ya ukama Mutaruri nobule ya mapenza munyika kukwelera Yaliwaya ukama Yeah.
twalumba twakatandabala Sinundwe Boys Band mukalindula tunka uli binalili amubola akutwa mudala Daddy Wamba oye abyoti awasanga mboba wa drum set obu mboba ikandawala kuti omunya mboba wa drum set kwamba drum set iba member bo ha uleka bwimbi ngakwalira abantu bongaye uno kutupete mama ingayapeka na umwakoyo wa Michael Jibesa muli bambire munangandu culture Fred Mwinga mulenga jipwaga Catherine Malambo amuli bambira anywebo basa tulasini yawa wawe uno kutupete kuna abasite kobali bali basista mulinga matamu waongosadi basista mulinga matamu waongosadi tolumba maningi tuyeleke tike kuno kotubede kuno twaluya usalala wala zinguruka ani che witenzala yamana kuri mupairo ani ngomo pawo mupairo uli wala zinguruka sawa magamo kokuti tulazumana ikwamba kuti pasamu tuperugwa kwa nkosadi amunge ustandi ya radio chikuni kutekwa tutambule rugwa ndomunga mwatupa luli lonse ngalwatu kwaila angandi ase boteka chituba ubile ubona masipa about ma programs onse kaenda ikabotu tulazumana kwamba kuti magani atu zanyu kuno ma politics kwamba kuti zi no aikona no tuakasha aikona no magana isani atunzanyu twamba kuti aikona no magana abubobo aikona no magana alubanje aikona no magana igola aikona no exactly yonse twati ani twaga hatubele malali bamasika ncho bali oteka batupe malali mwali bambira atutwe Jibona mabetanda wana gono Ngula banya jibona mabetanda wana gono na basamanda wana gono Mani naba mabande tongoga Dai tindigale bande tabawa mama mabande tongoga Amaje yibata bande tabawa Nguna banya jibona mabetanda wana gono Ngula banya jibona mabetanda wana gono na basamanda wana ino Katika lego jawandi tongoga Katika lego jawandi tongoga Ibana babe baladiogo ya Anga na basa mandapenga mwenyewa Nkuli kuliba mandapenga ogun Bama mandawagengira Ngula banya jibona mabesa na basa majira tundorola Ngula jibona mabesa na basa majira tundorola na basa majira tulaila Katika lago jako kutaiwa Katika lago jako kutaiwa na basa kutongowa Ibana bagwa beba diogoya Nenyi na ba kwelera Dagombo mwani kobengerera Alakatata kondengerera jilengo guno Jibona mabesa ndabona mebo Ngunda banya jibona mabesa ndabona kun nabasama natundoroga Atekala go ya kutongowa Muntu nasemina kuswangana mubambe twam nabasama kuswangana Mendi baby nadi gasibika balingi Kakala umuti akuturonga Katonda yakutwa muswa yabuzuba Ibana mwabasowa Mwabusowa abutonga Gamu yakuzikayo no bana mwaba kakaye muswa Ibuntere bana tabaji gutwa Atu dinda munyankiri Nonde yato tuzirege Tuli batonga Mendi langu abo Manza Tolumba twakatanda balako kuti abo bali binalili utwa Michael Chibesa hena koli twist moyo ona mubutala okay baona ba munangandu kawacha mulibambira Fred Mwinga mulenga jipwaga ba Catherine Malambo
Yaluminwa yayanzana ndio twaliwimba theme munyu apostolic version ino tuyambe mu buzz. Okay. Okweri ndini trend ogo twali kumangarande. Ino mu buzz tulayimba which version? Which version? Atubere henjonya version 6. Version 6. Iha. Atuyambe mu buzz koti theme ya nkosa ya mwaka. Yaluminwa. I think awa umanini waje hai I think awa umanini akamuboneka kuti jira kutende kwa kusika wao. Yaluminwa. Yayanzana. Iti mbori zwa mulombo asamuka ilandeni. Mulomola julika maningi juli jogansi. Alile mawaya. manza. Okay, inkosa dirogu no. All right. Atu bwana masibe wamba kuti malali twatobera basaba masirigani alima makadets ambone masibe wamba tukabalumuno na urolubya abone kwa masibe wamba kuti mula wa mutobera kapo tukabotu kuteka tukwabilire imaomi abantu ibaloguno atobere malali kutegwa kutabi kwamba kuti umbi muntu ataonkeka botu kunganda pele tujoge katuli ibiyo ikabotu koti babola inomba munangandu culture asesa amutwe ngo bamba kuti gotolera nchobamba kuti ndo mutwe wa rwimbo uzalwa mnangandu culture Fred Mwinga ba manyo muri bambire mulenga jipwaga Catherine Malambo anywebo muri bambire mudala tata atutambule ibamwami babulongo ba Chief Monze baloba tusangana iwa jindi jino kuti bamwami babulongo ba Chief Monze mwatambulwa nkoza dia mwaka wa 2021 mutu amba uti yaluminwa hayanzana nkokuti
gai atuobere tutambule wamwemba bulongo atuobere tutambule wamwemba bulongo atuobere twaluma maningi wamwemba bulongo matambulwa ngoza dia mwaka wa 2021 kotwa zumana ikutambula elugwaho rwande na ndene basa amunke ku stand ya radio kutegwa mutupe lugwaho kutatu mulumulema mulimbo chiyabuya ibuza wasuno namandama nanseba amunke ku stand ya ba Chibuni Mission Hospital tega mulangwe kutegwa nseba hano ibense bayirika botu wamana mandawula seed imbuto mbotu amunke kuti ba sitiko waloko bali kunzere soko basambala imbuto hande na ndene ino banda kula ma CD anda kula ma CD basa original top notch ujuno radio stand code masidi ya kwali ayilile ngoma tubone ayilile ngoma ayilile wali sawa muni tie Novana bamasubano tamuigwandirwa chimbi mendila ya mendi kunandwe ati goterera chovamba bagatewo goterera chovamba bayembe ayo majimera kunandwe novana bamasubano tamwimirimo mwiyagura umeshumo shupanye bonovana oyu mwana ngomwamba utulabana bebatatu semujirimweji twajiri bana bajiwolo bajoga memuzila kukupa mewe muzila ujitamkwela yali mutolwa novana igotela chobamba bagatebo gotela chobamba bagete ayo matibera hunatibe ewe mbuto gali upona novana ndila mwandila wogali nkolola ewe wogali makolelo nambo bana banini mubagali bulailwa ovelo mugalisoa kolola mugaiso basolega bondo mulwingambe igotera chobamba bagatebo gotera chobamba bayembe ayo majimera hunandiwe ano masuba ingandala ngabatata nebo bamwe bari betwe basiya bamahumi babo uya mubasankwa bamwe bari bete basiya bamagaindu babo uya mubasimbi igamuhanga nesigalire yesumu wagatuswaya amagani me agunganya kwabula munizalagano buleya gotera chobamba bagatebo gotera chobamba bayebe ayo matibera hunandiwe bamatala bagamana bamajembere bagamana nongo yagapweiga tatalanga bombe bazimina ibana bazimina langa twazimina tobana goterera chobamba bagatebo gotera chobamba bayembe ayo majimera hunandiwe linja
manza twalumbaga pati ba munang'anduka cha Fred Mwinga agalumba mubole bamana Fred Mwinga bamulenga jipwaga ba Catherine Malambo kokuti mbaba bola stage kasika superstars Mathias Zimuga higapota kalitume band gift mwemba bala shidi ganga menda kasesa cultural band ino kimbongwe bana hampongo aba Bruno Habwere ino Charles je concert ndiye yajimwijindi nitwali kubogowa abamayinza jona abamwe bandena ndene tukakusiko kuya tata twakupekwa yakulya yandene yotutanalidde mu bumi ino bajona balamba yandehi I want mpendenjumu nawe pandulwa buti mpendenjume bagapatira bamakuwa kuyabuya ndawala kuti ino chiryo echi chiryo nzi mpendenjumu limwe bajogera limwe wagugulinga lwaita research tayo mpendenjumu vocabulary zero balemba mpendenjumu balamba tajiko mu malembe mvuguweji jiremba bo kuti 000 ino ba obo ya utino mpendenjumu chinzi galamba galoga dala It's a Titanic word. You can bend on, you can't find it. Azubale plaza ale galumbu. Mwanda igari itete abana musango waguna hando ndimei. Gunulila jaguta umuna guchwe guhonde nyebomba mintengwe. Gunulira jaguta umuna guche guhonde nyebomba mintengwe ndiriwere ndibarange bayunika mbo barira butagondi ndiriwere ndibarange bayunika mbo barira butagondi nindabatse na gucyana migo ayatuyunire guhwerenge nyegurira bwire guhwerenge nondelanye bwire guhwerenge nyegurira Nindari huga masa mungu chana mujitente hayo bota bana tumbanyo boguri balala babiri Ninda huga maguri rangasa mungu chana mujitente mwayo bota hana tumbaguri balala babiri Wire gusiba uga waro tumba wire gura baraba Wire gusiba uga waro tumba wire gura baraba bagwesu mumause mumapenzi mutwambonye gatukwahiri hanya bagwesu mumause mumapenzi mutwambonye gatukwahiri hanya uchisimurawo mubitumba muhitente yabujoncho uchisimurawo mubinyebo tumba muhitente yaba mintengwe tiba muranga mubala wagwe tumba bayuni mupenzeri tiba muranga mubala wagwe tumba bayuni nyebo mupenzeri Kasongola bayansene kubayuni kasongola bayansene nubantunye kasongola bayansene musango waguna yando bye bye nobuleya twalumba twakatanda bala manza ziyaruminwa zayanzana mulaza twalamba mpendenjumu I want mpendenjumu balamba no janenga uli mpendenjumu baite ti magugo balamba Titanic word You can bend on and you can't find it. Because it's Titanic word. It's a Titanic word. Bamulenga jipwaga mubole koti gwema kupenga kwa mujala Catherine Malamba nyebo wamuli bambire gutegwa tuendera ntomwe munkoza dia mwaka wa 2021 shanga kolega watambula ngozati twalomba kapati ombona musangoyo ndamubona musangoyo umutu yo musanga maswala siya pesi jirezo jiratuba no ndaitanga ndiza kuli hair erosion masusa akazinga ko ana akanyinjalo balezo ngatuba maswala siya abazako balachupa badya kwandala mulozi mumuzi wasanga balanga batako masusu bala memba tushupa aba wacha tuoyo wapatira tata wali bambira moye utarika ndabora nde mwana musimbi ndimemurenga jipkaga wema wanguko mawe ndapenga ndemujara ndatiyo chigora atiko choka yo chikayo ndati chikakusobane kundita atigenda chikirebe nhogo mawe ndapenga ndemujara umgandati ndikare ate kwagenda kuno kumusinda mwana uyu ambuga mawe pesi baro bana babo baire ukete mawe ndapenga ndemujara ndaingaira ndakubura kwakugama ndakapitwa bamama batata umgandati ndirombe marahisani kundima
mawe ndapenga ndemujara batiti bachechi bandigwahirihe kundinyanga kupa abana babome kundipa hivi mawe ndapenga ndemujara ndaingaira ndakazvidwa bamama batata mawe ndapenga mawe ndakaransi ndayeruhurwa bamama batata unga ndatarika kurira kunduma akachichorira kanebo hera tusike kwachaya abanyoga abauso mawe ndapenga ndemujara kurira kwa mujara amuguterere tumugambirire ndatiti ndikale kung'anda ndinwe bukoko mawe baita ku konsati koyauka kuponeka botuka kuboterwe ku konsati tolumba twakatandabulako kuti twaonka kuliba Kathleen Malambo magani akutwa banduni na bama koti basaba abo banda kuba vaccinated for COVID-19 mwaonka kutente uri bajikuni mission hospital bela ntoma monze medical office koti misame onze COVID na manda AstraZeneca na manda J&J kuteka muyaso magani ya COVID kuteka mube vaccinated iya boje ndana kaboto pele twazumana kwamba kuti tujitambula lukoherwa nkosad amutole ku stand ya radio chikuni pona balamulemba amatwa mutembola kwamba tulumba kuti konwa tupa pele bakasika superstars Mathias Yimuga haga pota kalitume band gift mwemba la chitikanga menda la Sesa Cultural Band Enoch Bongwe bana hampongo ambone masimbe kwamba kuti mwa swela musimuzi kuti akachituba ubire mulimbo tuzumana bwende ibwa nkosad mbani mbo tulumba blaza tulaindeleha igulumba bagatugwaya alimu abatugwaya ba Sitco Company ba Richard Nage Gumagoye Professor Munandulo Jundu Cultural Fund Family Safari Monze Mwempwa Family Alumbweleza Farm Jundu Cooperative Food Royal Monze Farm Save Agro Services Jasim Fashions Giubilo Jangu Jisegese Mr. Flexon Mizinga tolbaga pati kokuti bali bambira igurira wa muga muhu kwa mazenderera nimendimeke siri ni Malambo zwa mwinga marihwa panduni na bama magati chigamuga bama murumi atagulegi ayibe mwago munganda anigabaga berera ndajaya ndaruma mugo besulo yae bama maganduni na lunya magati kupe muyondo fikire murumago kutegwa atagulegi ayibe mwago munganda anigabaga berera ndajaya ndaruma mugo besulo yae amandunina magati kupe musamu fikire murumago kutegwa atagulegi ayibe mwago munganda anigabaga berera ndajaya ndaruma mugo besulo yae wakandi jenga mutume wakati kupe muyondo fikire murumago kutegwa atagulegi ayibe mwago munganda anigabaga berera ndajaya ndaruma mugo besulo yae ataka bujengi muntu atindi kupe musamu fikire murumago kutegwa atagulegi ayibe mwago munganda anigabaga berera wajaya waruma mugo besulo yae ataka bujengi muntu atindi kupe muyondo fikire murumago kutegwa atagulegi ayibe mwago munganda anigabaga berera wajaya waruma mugo besulo yae ndajaya murumangu no bantu ndajaya murumangu no bantu ndajaya murumangu mebo manduni na bama nyebo darira mambari mbari no darira mambari no darira damba mambari mbari basanda jambeji damba mambari no damba kamubambira abantu bajembere nanyama kandipa musamu kuteka mbikire murumangu tegwa andi ani mwandoni na mandipa musamu wati murumanga ahwe chiri uri chimwandipa mebo kamubambira abantu cyo mundi kunyira murandiranga mehanka yigaye kabe nyuma kandipa nshebeni kamubapangirida abantu mujagarete
Nunyebe yangu yamba, chiso mundirira mehema. Nimanya na mukete wao, niyo yangu yamba nyebo. Ndemu nyama mayo. Ndakumva mame mayo. Tajaya muruma mebo. Twalumba twakatandabala manza Ruamba Mudara Daddy Charles Uli Charles boita nditanduwe inongu Charles we pepe ndio dalwambira magani awe utwa gutwa ndwali ugomelenga na uli kamboka wakataya so uliwa kwatwa mbamana kwatwa musimi munganda bamweta bali mujaidi ababuka bapongozi bateka kwimba oteka kutwa ino kuteka kutwa ichugalizwa wandairia okay high not high Obuga muga mwanangu, obuga tuombe tubia, ulona walo kulionionia, ulona walo kulionionia, wahibide kukala muhowe, sunu twamuleta munganda, ulona walo kulionionia. Kamdiga mbila gamugambirira buyoro tajirita mano chaji tai jira mano jere kujita ko kuti babola ino bama tia simu hena bakasika super sound tabago kod ma judges bakasika super sound tabago babola nomba matia simu gahiga pota kuyabira okay babola kuyabira aruja plaza. Okay. Wipa. Muga higapota. Karamu kwa chifi jongo. Vile chihameno. Wagore maturege go musatu kabangando batihanya kuranduka. Ogore maturege sabo musatu kabangando batihanya kuranduka. Uriya burangurangu bamajiye kwabo. Burangu bama je kwabo sunijiga kwa nyina Dimeshi mwagura mwe ya viro Dimeshi ngurube Dimesa praya ndakasa praya ngurube guru yabo Ayina bagandi ulika ngurube kule liwama mekutiana liwama kutiana mebokatiane Baba kulira burangu bama mekutiana kuli bama mekatiane bama mekanyonke baba kanyonke kwa kutokana abantu namwe nangu chochi natwakala yebo nakutwala abantu bizana chochi namwe nangu twakala yebo banyingubeka buba na mulimo uraje banyingubeka buba na mulimo
Tubandaya basire bangu kudiva happy hanagembe bayansamoga barayibanya mwitanga bayansamoga barayibanya mwitanga kamamba bayambana hamu mbatenyesi innocent kamamba baraje basune kumarema baraje basune kumbaje barombana kule Liva mame kule Basan percaya bansi Twalumba twakatana balatu bakambira twalumba munene twalumba kapati koti batusole band amuwola stage batusole band majaji tunyweko menda majaji zajibwa ntu baswejia twazunda namaningi kuti tuswejia tusole band babola stage kutekwa tuyane ayo ndo musango wareketekaidiwa na musango ayunye oyo musango akayi tuliji chabolela wataya kukulinganyira wataya kunywa kafulizi tuka moyo kale tata chasika chindi chako libambe ndakubona wabotelwa tusole band babola stage kutegwa batuswejia musa tata yaluminwa ina ithi matu yambe muji French. Okay, wait a minute tosolwa bwe agwitwa kasopo wayo umagaindi gai so onzo ntuli nchaje katwa yimike ngabaleka kuimba yawe wait a minute yaluminwa yazana inatu yambe muji French yambwa kuti muji French yambwa kuti ziyalumwi ziyonsona ino mulomo munyonwa utaungililyo humbale ukambo tulanyongana pepe blaza ndichitobere hambo yamba ziyalumwi ziyonsona wajezero batolumba uzumana kulumba bonse batugwaya kunkosa aja mwaka ono tujitambula lugwayo lwandene amutugwahirire kutekwa chituma obire kuya kumbere imakani ankosa adi twalumba basitiko kampani twalugwayo ba Chief Monze Honorable Jack Mwimbu ba mizingaji babuga ba Flexen mizinga twalumba kapati kulugwa numwatu palo ankosa adi koti tulazumana na ikulumba bonse ibakatupa mbani wambo tulumba makani ankosa adi bonse bali mumunzi abalo tulabalumba alimu ituraindiri ya kulumba bazambia National Farmers Union gumonze AutoZone gumonze Mobile Champ gumonze Agro Champ gumonze ba PJ Mono National Arts Council Dr. Mwemba Gulusaga Monze District Women Association babisa moya muleza ba Chief Monze bamizinga jibaboga twazumana na igulumba iba Grant Thornton kutupalu kwa hoyo kunkosa aduwa mwaka uno twalumba ba Prime TV kubola kunkosa aduwa kutupalu kubona masipa ambao tionse itola wano lubazu kwa ili anamajaja wa Prime TV DSTV channels 273 pela Top Star 103 Bayala Media kubona masipa ambao utanyewe mula tukopakopama tulumbaga pati wa ZNBC zanisa nyewe ambao tumabola kunkosa aduwa mwaka uno abatu bonse ibabola kunkosa aduwa mwaka wa 2021 motu ambao tihaluminwa hayanzana pele tuwazumana kwa amba kuti basa imagana tuzanyo kuno aikona no imagana haikobela tunzanyo aikona no imagana kurwana aikona no imagana abugo aikona no imagana haikola iliyonze aikona no kwa mbaga pati wa masirikani alimwa waka dates bonse ubana mazima wambati kwa balu muno unongoza adia mwaka wa 2021 122 kota mtupe hivyo vile tatusejia 122 atimbuteo manza we na muli tutambute we ya temo okay
ukala miaka mingi mujiwazi. Chirino tolali ulitunga moye kutindila watiga sunubama wandisia. Chirino tolali ulitunga wama kutindila watiga sunubama wandisia. Wataumbi
majiboto negana uzuni ba majiboto Alright, kouti kwa jindi jino tolomba kapati batsole band amunke mpumune vest batsole band mpumune bamuka nsubo jasika jindi basa tujinge bazwako pesira ba bishop alimwi abami babulongo hote wa yotupe imaju nkosa tema wa 2021
nabana muganzubo jasiga jindi wamba tujingawo he opesi ya bishop alimwi office ya kuzali ba mwami monza aba oteka tubajingawo he chejindi ijama speeches eji bana muganzubo amone wazamba tumabajinga ba opesi ya uli ba bishop uli babo bonse ibabola ubana masiba wamba uti mutole rubazu chindi ja kuti kube kwamba uzako opesi ya ba bishop court official opening yankosa ya mwaka 2021 wamana bobo tulazumana na aguzundana alimi akomania paga umajonza. Alright, nkobuti bana muganzo watu gwahirira ubana masibe kwamba kuti opesi ya bishop alimi awuzali ba mwami wa bulongo baletegwa iguzwa ku stage lo kuya kubeto no ku main stage gutegwa bayigupe imajwi Rwamba daddy wamba we mubweni ndababona mbabaya ba mugazubo bali bambaga indi kwa chindi chihonto buyo ilalira ngoma noba akutalika mbabaya nobana mugazubo na mwali bambira ailile ngoma la sesa Inkobuti tulindira ikuzako pesi yaba bishop alimwi abendere abwami buna muzo wamba tuwabole bayo tupema ndibao abo bonse iba tufilanga na Sapela Juni Community Radio Station anta utwebera na majaja wa Prime TV koti tulindaga ambao tubabole uzako ofisi hapa Bishop awuli wa mwami monze utubatupe majwi awamba tuba official opening ya kosa dia mwaka 2021 mtu amba uti haruminwa haya sana aili la sasa ngoma hili
tolumba tokatandabalako kuti cheji ndilipeddweko pesi yabwe ba bishop of Monze kutegwa batupe majwi alimitibe a official opening ya concert ya mwaka 2021 ngamataleka bondis. On behalf of the Apostolic Administrator of the Diocese of Monze, Father Francesco Airodi, may I recognize the presence of the following. Igwiminina ijuno ijabahundisi bapati elanganye na epebulemu kuli baba batobela. Chief Ufenuka's representative. Iba iminezi ibaba mwami Ufenuka. Senior Chief Monze here present. Baloba mwami Monze ibaliwo. Chief Hamusonde. Ba mwami Hamusonde. Chief Mugoni of Gazungola. Mwami Mugoni Gazungola. May I also acknowledge the presence of the Home Affairs Minister, Honorable Jack Mwimbu, also Monze Central Member of Parliament. Elanganye alimwi abwi minizi ibuliwo ibwa jiuno jipati ijaba iminizi iba munganda ya milao ba Jack Mwimbu ibalagatan. The Southern Province Minister, Honorable Cornelius Mwetwa. Balo iba iminezi iba minister iba jogo jagu musanza. The Acting Permanent Secretary, Southern Province, Dr. Monze. Basi gwimina ijuno ijabu Permanent Secretary. The media. Balo basi muweza tuambo. Organizers and sponsors of this event. Basi kubamba jeji ijisobano ibaliwo. And in a special way, Chikuni radio staff. Alimwe munzira yandene ibabelesi ibakunganda iya jigoni. In short, may I say, distinguished ladies and gentlemen. Mubuhawe eambebuti ibulemu guli nyonse. Good morning to you all. It is my pleasure to join you all at the concert, the O Tonga Music Festival for the year 2021. Nkubotelwa kulindime ikuswanga nandinwe kuchihano ijaji Tonga ejija mwaka uno. Whose theme is Yaluminwa Yayanzana. Walo mutwa magani kwamba kuti Yaluminwa Yayanzana. Which may translate, united we stand, divided we fall. Walo ogonkojinga jamba kuti antomwe ingatwaba tulimwe pesi twanda na tulawa. Since its inception 20 years ago, Chikuni Radio, with the support of the Jesuits and other stakeholders, have played a commendable role as facilitators of these festivals. Winda kumyaka ili 20 iya inda kunze ogo ibajiguni alimu abamahundisi babweza ntamu impati iya kulanganya kuteji jisobano jabambwa imwaga. This festival brings together celebrated artists and promising local musicians from around the diocese and even beyond. Jaloji sobano eji jilaleta antomwe abaya baloba bahigigale ibwimbi alimwi abaya bugomehegwa bubwimbi ibajanika mujogo jino alimwi aanze ajogo jino. This has brought us memorable messages and performances. Eji jaleta milumbe imibotu iyegwa alimwi isobano yandene. The return of the festival for the 20th edition has established itself not only as a highly anticipated event in our cultural calendar, but also as a wonderful occasion for artists of different backgrounds. Jalo ijipirigo jajisobano eji tijaleta buyo hisobano yalo pesi alimwe agubigwa kuli babaya basi kuyisobana. I would like to state that the Diocese of Monze is committed to nurturing gifted local artists
and promoting the Tonga culture through music and dance. ndanda kwamba kuti iopesi ilya diocese lya kumonze lililipete ikusumpula ihipego ihipetwandiswe yakuimba ahimwihimwi okuno. May the Lord God inspire the artists and musicians to preserve all that is good in the Tonga culture using their God-given talent. ndalomba mwamileza akwabilile aba ibala ahipego ikuteteni bakwabilile butonga. Tonga music is a way of life, and indeed, there is music for every occasion. ihimo yajitonga mbobuponi na mbobumi alimwi ihimu bwini ibwimbi mbumi. This resonates well with the theme Yaluminwa Ayanzana and the current situation as we reflect on how the COVID-19 pandemic has affected us. chichilanjira nakabotukabota mutu wamagani wa uno mwaka uwamba kuti Yalumina Ayanzana ikulanganya ibulwazi mbuli mutu wa jesi obu ibwa COVID. Since Zambia recorded its first case, we have lost a good number of beloved family members, friends and relatives. Iguzwa ijisi ja Zambia nujajana ibulwazi obu igwa kusangu na jaba akuswegerwa igwa bayanwa besu banji. At the same time, we know how devastating the same enemy has affected artists. alimwi ampenya awo twabona mbuli mbujaleta ibubi n'amapenzi gumagani abasigwimba. In addition to that, the pandemic could not allow us to hold this concert last year. alimwi mukuyungiya kamba kabulwazi obu titwajigoya ikuba akuswangana muli gogu imwaka wainda. As a diocese, we see the concert as an occasion that would provide the perfect antidote to all of us as we come together today to express ourselves on how the pandemic has affected us. sweboni twaba diocese tubona kuti ikuswangana muli gogu kwaba imujelo imubotu iwakuzwa mu bulwazi obu iwangwa. It is for this reason that we are here, united as a community, to comfort one another through music. chenchijejo chotuli wano anto mwe ikuswangana akuboterwa kwinda mu nyimbo ya ndene. Therefore, let us unite in fighting this common enemy using this festival. abobo atuswangane ikulwana oyo sinkondoma ikuberehya ichisobano eji. Let us continue to encourage each one of us to get vaccinated in order to avoid further loss of life. atuyumye umwe wandiswe ikuteteni tukakuyaswe ndonga igahya bulwazi obu. While we pray to God that He may intervene, we must also play our role. notupayira kulileza kuteteni atugwahe atujite ijibera Jesu. As the saying goes, taibizwa nkoto ya meho ibizwa gusoselwa. mubonya mbuli igambye mbogamba inkoto ya meho taibizwa nkoto ya meho jibizwa gusosela. As a diocese, we are encouraging everyone to cooperate with government, which is offering free vaccines in all health centers dotted around the country. swebonu twaba diocese twalomba imale ya wonse abelege anto mwahulumende igoja na ndonga eyi ihipegwa asamba tulye. Distinguished ladies and gentlemen, to enable arts and culture to thrive, church effort alone is not enough. noba kwesu igula busumpula ihipego eyi ichigombelo jalo tajigonya pe. Chikuni Radio cannot manage to organize and fund such a big event. imaiwewe ajikunita gonya ikuchigonya ikubamba imali akuswitiriya muri jeji ichipati chisobano. Therefore, everyone needs to come on board and contribute in one way or many others. We need to supplement each other's effort. nkugogo bonse twelete kuswangana akumikako tugonya ikutegwa tuchigonye. We are glad to learn that the government and some traditional leaders have shown full support towards this cause.
tulibotetwe iguma ibya iguteteni iba urumende alimwi abaleli besu iba mumizi imwesu bapa iguritondeya imanu mabotu kuri jeji. It is very encouraging to see ministers and traditional leaders and everyone else attend this cultural event. Jilayumya igubona ibama minister bandena ndene abaleli besu mumizi igubola iguswangana kuri jeji jisobano. For this we really appreciate. Eji tualumba. On this note, may I wish the Otonga Festival success. Abobo kuligako eyambe kuti iguti ijisobano eji jizwitilile. May I also wish every one of you a memorable day as I declare the event officially open. Alimwi ezumbauye ibuzuba bubotu kulindilwe nyonse ne akujula ijisobano ja uno mwaga. May God bless you. Thank you. Leza tulelege tualumba. Tualumba kapati opesi ya uzwaguli ba bishop bana mwanzubo wa mtu kwa hile kwamba uti ba joge ba hundisi weya kuba kete uteka mtu wetele ba mwami monze ya wala batupe majwi wamana bobo tuwazumanana no mwatanda mga kamana ndakupa ipego ya itenga ama t-shirt so na daita wapati banda huila mibu yo muhambane kubola kuno jasika jinti okay atu batole bakopesira kuli ba bishop wamana mtuwete ba mwami monze bape majwi wamana bobo tuwazumanane akuzundana kwa nkoza ya mwaka wa 2021 ahilile ngoma. tulindire ibami babulongo ba chief monze oteka bole batupe imaju abalo balaito abana mwanzubo bamana kutupa majwi nkokuti tulazuma akuzundana ankoza dia mwaka wa 2021 no bana mwanzubo aile ngoma bola bami babulongo.
Gamwa utaguna guno buzuba ndakomana kuswagana nimeno bantu nomubungene wawa yiziga swagana guno kutiguni sobola gukomana agulibona wamba kutina mutimo pelele kukona ngambo kahini ekaga inonganda umuzanza wonde kuita bininganda nkokuti buno buzuba mwakubona kuyuli na mwisasa mujikuwa ku bedroom ndambola babo tima kubona ku bedroom agati gatano amami monze wabutonga mami mupati wabutonga wabola buno buzuba buswanga na ntomwe awuli tolerance kwa mati tusanga na ntomwe ukuzwa wawo uyama umulonga agafuwe wabola mwami mupati imwami hamusonde uyembera abanyama mbumuyo uti kuli banyama muyizi bataka bananja ali mwalo kwali walibona uno kujiguni kwali walibonya twazwa wawo kwabona mwami mupati ikapatira uli kumusanza imwami muguni kwali jini ikulangabo ya meso utolomba ingo muguma na tolomba ingo mulanga galibonya ko utituli bamami botatu kembinda bona gale na uli bezuma mbinda tambaula wawa kote ngababona mwatambulwa no bamami no muli wano bunji bwabana tabamuhi ubota kubejindi ja kwamboti bonse bamubone antangalala ejino jisi ya Zambia ko tukala kuno kumusanza toba mami tuli banji alimi tuli tele yenye alimi tulayandana itonde ya udi tulayandana mugaga bona gamboga ga indonono igaji gasala garo igaga inda mutkeru August tuwanse twaga bamba ijintu yomwi kubusororerwa amwamireza bobo imwami higabumba bamami ababa pati bagatambwa kuno kuji anoja abana na kuji anoja jisi ndamba tikuji anoja abana tauli kunyanya pe kambomba sorori babola kumuskaya mubwini mirwangu numaga tutamba indagatera tulabola mwami muguni ali mulabola mwami hamusonde ayebo mwami moze ko kubikirya mugatabe nyogo abo ndagali ngokukoma nada kwindirira nkambo ndagaye yakuti ananyobo muli yikuti tulendelana ndagaye ya magondo againda ye agalinka kuno kososani province kumusanza iguruwana twambo twagaluwana musanza alimi twagaluwana mwanabo onkanka hindagali kuyo mabamboti jino jindigali asika kaipona pepe lino bulemu bwa mwamireza luyano lwa mwamireza wabasiha balombwana aba gabajipona jino jindi amuleli wagabikono aguliba mwago bantu bonse ikulomba kumwamireza agaga kajitupa buponi agaga kajitwembela agaga nobana amupane bulemu nobapatima nobanenene nyonse buli malwazi agabola manyona nino bahabusongo bahabupampu bagamba guti kulimisa muyaswa gwamba tikusala kulitabirira inyalura garengo uzo kumataliro pela kwala kulitabirira kwa kumataliro ngamba linojisi
amusole ganguzu iguyaswanyeleti iyambaula hulumende nkambo tuyandaula buzumi iguwa kubuda jorwe mutayo wipe guyaswanyeleti tairi nyeleti ya ruhupe ni nyeleti ya ruhutugo bamwe balayo bamba tayo nyeleti irajaya petira ndigamubona wa nyeleti yope twamana buya kwa zatandika kuwa twali kuwa mutambiri ni nyeleti ya tujaya pe iruru wakapi katarugwe kuzwa pe mulindi setu wapeleka tu wakabotu winda iguwa jiziru mujindi yomwe atu janeru tukono bapati pati nyonsa amwe atwenyelete yakabola njobati COVID-19 obo mutasa ipe alimi mutali jengi no mama mutali jengi no balombwa na mutali jengi no bajembere mutali jengi pe atu siribe muburu wasi obo alimi malairi atu achirire nkambo awalo munere wesu hagainde ijirema ayo magani ulamba kwamba uti nojisi amusirigwe nojisi amuyaswe manyereti nkambo muraze ajibora kujibora ji upuja namba 4 ijane yupu yotatwe yagaindagale nokati janyika basatu talengani igwiza kumisamu iya tuli bungenano tuli banji imijindi mumwe mutulamba kutena wambala mbigambo ulela kaunkila iya kambo muhere anu poto bere kuyana nagambo mbako ya upoto wakagana na chejindi ejino kunyina jimbi pepe kuera kuli samu na kumugana nina ikupiruka kubaleri iba jikolo jino kubaleri iba kere kujinkuti uno bamahundisi anto omwana bayijisi ijikuni eji ijambaulwa kumilimo yanchijo kubuganazi mulediyo jatuletera jimo jibotu ijabukale bubotu kambo owambaula bantu bonse bakuterera nawo jongola nawo labadiga balaguma nawo ambaula gabotu balaguma jatuyungi ibusongo jitaningabugenwe pepe alimika kuliruse mugati alimika kulirumuno mugati nobantu bakujikuni kuno anobasi mabugu abamwami bako kuno antu omwana omulelako kuno nomwendeleyako kuno amuye kumbere pesi kobona leo tukwayalale kumbere kambo imazuba kusangana okuno ahula alimika kululeme atumu sanganye imwamileza ikwamba utatusololere mugati mukusangana mugati mubukale bwesu ndalumba iya ikubona banano gababungene igambo geni kumubungani na nobana mutalubitunziyanziya pe mutalubi kodagatalikira jisi amuyihigwe amubone bukale kwamba lino bukale bubotu buli buti amuyibone itonda yerere kutajitano bana anoba pati ko bali bamwe bantu bapati bajita indu ya bwana iterere pe atulitole kujimo jabuntu pona buna Kristo tulabusanganya buna Kristo tabambi bokubira kulike imijito kutigiri gabotu ko bambo tuli muntu munaleza nobana ejiso banojenu mutaji jaipe mutaji tikusobana pe amu ibeti jiriluleme alima tujitole kumbere muluyando alino bayijisima igambo kindagabona kindagaryena alimi kindagabona uti kabotu aba basoroli bajisobano eji balasola kulombelela kakujili kule ubuzi baba wamba uti bagajule iwamba utamutugwe no bayijisi tajilija muntu omwe peti jesu tonze tojisi kambo chisobano jibotu eji
twalumba iya igwamba uti nobantu baleza atusukangane akugwahirira abasorori baliko uno bali kwamba chisobanuro eti imwega amaga katusola kuli yoyo omwikwaliwa atuliwete chintu chiyesu tutambi tichija nini tutapani ibala kwamba chagwa nini chajisi atuberegera antu omwe tuberegera antu omwe kwamba tujikome ekwinda wawa atusolege ikugwaya akugwaya bamwi twalumba yamwamireza wamba uti nobantu bamwami gatu yakumbere nobamwami nomobola wabulajindi bana bamubone bonse sunu bamwibe bamubune abahamusonde abamwami monze ko bali baminister abaloba labola ndabaterera abaloko bali twalumba ya tupone babo nobantu bamwami gamuyara mujulya mwamireza twalumba twakatanda balatu obere kabo twalumba rugambwa byatobere kabo twalumba kapati bamwami babulongo nobana muganzubo ayirire ngoma tubatoe bamwami babulongo no majaje zena ko muri nyonso majaje tutareka ali miputwa golede ayirire ngoma no bana muganzubo ayirire ngoma kwa majajes twali sotogede ntolubide buno side bagasika superstars amubola stage basika superstars amubola stage on 36 sorry na majajes tolubide buno twajoga bi bahonto 36 abasika superstars ayire ngoma no bana mugozu bayirire ayirira sasa ngoma gairira Nobagasika superstars koti ambola stage majaji yesu wajoga number 36 zote walubide wana usaidi kona noba bagali tume band gift mwemba la shidi ganga menda la sesa culture inoki mbongwe bala mpongo bruno habwele katuya band hana mala culture amusone musi bagoda jituma obile utela tuendela antu mweta tuandi uti tuwasotoka dio mwatujita uti atubali wasema tuendela antu omwe pere noba wamba uti bakale bamami monzi pona ndambega mboga ga pati blaza wamba blaza ndipo tedwe blaza noba uti nza noba joga bantu no titandeleri tayeleri pere ndalomba mundizumiye abula bishop abula bamba bulongo bonse ndalomba mundizumiye ndalomba mundizumiye wamba uti bamamba bulongo biro bambi baligo iyo bantu bamutambiye terayi ndalomba mundizumiye bami babulongo nditajereri pere ba mwami muhuni bamwa mubajuye bantu mubatambiye bantu bamubone bawidebyo bantu mbaba mbe basatu obere tolomba kapati ba mwami muhuni uzawa basungura antomwe aba mwami Hamusonde tolomba kamba ati mubajuzi abantu mubatambiye abantu bamuboneka bamubone mbawo ba chief Hamusonde atobere tolomba tokatandabala tolomba kapati matamu wa konkosa dia mwaka wa 2021 hena mwali babira koti ma kasika superstars galindula tatusala ni mubala mbabola alile mawaya aliye mawaya waisa umuni okay Jirandi wonda mbotubere gatobana zamjaswe kambo Wandiwa mapenzi tunachatianya wamana Jirandi wonda mbotubere gatobana zamjaswe kambo Wandiwa mapenzi tunachatianya wamana Umusaza kunyiga Kumana na lula mata no kusumbula jisi yeso Roma mute akumbo Umusaza kunyiga Kumana na mata no kusumbula jisi yeso Wale singale wakati wanchembele kumi Wajiri wa mapenzi gabita wamana Wale singale wakati kuyala wanchembele kumi Wajiri wa mapenzi gabita dianya wamana Una mutwaga zigonya muzaga igurwa nina rwamburo Olwa
ndobiranda kuti aluya umbe urwandinga rwangulu rwa matano ndotulanda kuti aluya umbe olezigale wakati mandi waluwewo onyirirwa majadi ya nyawamana olezigale wakati fanganino nji waluwewo basa onyirirwa mapenzi gatujadi ya nyawamana nobule atali chati nyanza berengambo kukuliga nobule atali chati nyanza berengambo tobana zambya bose tutasalani mubala kamwo mulutanga ulumashunga nobuleya omamama nomatata tusalani mubala kambo mulutanga ulumashunga nobuleya onde uzanduka 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 mulutanga ulumashunga nobuleya atwagambile abo bali baga Sika Superstars bagatume band mukonkola mubole ilo nandakupa mibuyo nandakupa blaza kodetako ma t-shirt obira itengo obiro nandawasaka obira abasimbi obiro bajenjede babole kumbere uno tubone basimbi obira abasaka obira mubole kumbere uno tubone ba sharp ebo time gire ebo joga ebo li mwimbi wojoga no muligo outside kambola ntamandi kubajitenga ya city kolo t-shirt ya concert ya mwaga ono show pona mwambe ndi anda t-shirt mahala ndo ma microphone mono ndo ma microphone iroga oralis amu wole uno tuone amwimine wao all right okay all right so ngunu atisa ngune kubola wanda uwira muboyo gambola mwimina wa mama nje microphone ndunye banina lita ya mhiola ni lita ya mhiola lita me wanda jitenge ya sitiko na wanda hati ya sitiko t-shirt ya sitiko no na utundambire maina amusankolo ngo twambala li maina awe wonso obiro nguni maina awe kamunde buyaumbi mwende kaboto
Ngunumbi wana wira ngowe microphone. Nduweni hina. Nime Charles Munkombwe. Uzwa uli? Rosangu University. Wanda t-shirt na wanda jitenge? T-shirt. Wanda t-shirt. Wabona muwa ukede owe ya utanga ibo owe? Na mbona. Ngunima inawe? Tande mohepe. Mwende ngaboti? Wakale. Ya. Hela tupewa tupewa ni matisha tamandi tumupewe. Ndiwe ni maina. Nimejeke abanya tisau demu. Dega gojata microphone goliva. Ino bali wimba wa bazwawa ni bandi nzi. Ni bandi nzi ali wimba wawa. Ati Chatene superstars. Mwende gabotu. Twalumbaga pati kouti bali bambira aba mbagali tume bandi bugonkolo munyama wabo amusumanane. Twatala ma t-shirts. Inyama yabo abatata, inyama yabo. Inyama yabo abatata, inyama yabo. Inyama yabo ayaya, inyama yabo ayaya, inyama gufuba. Inyama yabo. Inyama yabo ayaya, inyama yabo ayaya, inyama wangwa. Inyama ya. Sezi inyama yabo abatata, inyama yabo. Sezi inyama yabo abatata, inyama yabo ayaya, inyama yabo ayaya, inyama wangwa. Inyama yabo. Inyama yabo ayaya, inyama yabo ayaya, inyama wangwa. Inyama yabo. Inyama yabo ayaya, inyama yabo ayaya, inyama buwa. Inyama yabo ayaya, inyama yabo batata, inyama wangwa. Inyama yabo chandipenya. Inyama yabo ayaya, inyama yabo ayaya, inyama buwa. Inyama yabo. Inyama yabo ayaya, inyama yabo ayaya.